Okay, so tapi apakah faedah? Okay, apakah faedah-faedah dari melaksanakan pemasaran etika ni? Apa faedah-faedah kalau kita sebagai pemasar ataupun kita sebagai firma mempunyai prinsip-prinsip etika dalam firma tersebut? Okay, contoh macam tadi. Okay, so contoh macam tadi we have list of ethics, okay, principles, ethical values that we should practice in our company. Okay, so ni semua kita wawarkan kepada pekerja kita lah, okay, to our marketers, right? Okay, so apa faedahnya? Okay, so 5 benefits of integrating ethics into your marketing strategy. Okay, so antaranya lah, okay, so ni antara sahaja. 5 benefits. Yang pertama, moral marketing compass. Okay, so this is especially important in economic downturns when unethical practices become tempting. Okay, contohlah. Okay, ya. Maksud kat sini, ia adalah menjadi penunjuk arah kepada aktiviti pemasaran yang bermoral. Okay, so bila kita ada nilai-nilai etika yang kita dah tetapkan dalam company kita, kita akan terpandu. Okay, kita kena pastikan, oh, aku ada nilai etika yang ni. Aku kena ikut nilai etika tersebut. Okay. Sebab apa? Contoh macam baru ni. Dia kata, when economic downturns, when unethical practices become tempting. Contoh baru ni, COVID kan, masa PKP yang teruk tu. Okay, everything tutup. Okay, so we need money so much. Okay, we need money so much. Okay, so kita kena ingat lah. Okay, yang oh, I cannot do bad things, right? Okay, so this company have ethical values. Okay, so kita kena ikut etika yang ada dalam company. Kita kena ikut pegangan-pegangan. Okay, selagi iman tu ada sikit pun kita ikutlah, okay, apa yang ada dalam hati yang baik-baik tersebut, kan? Yang kedua, win-win marketing. Okay, so yang mana dalam kita melaksanakan aktiviti pemasaran, the focus on customer value will increase company value. Okay, kita kena ingat, kalau pengguna tu menghargai kita, okay, maka nilai kita pun akan bertambah. Okay, so win-win lah. Okay, so saling menang. Okay, saling menerima kebaikan antara satu sama lain. Okay, so kalau kita hormati customer, kita laksanakan mereka dengan baik, okay, kita will get the same thing. Okay, so kita seterusnya akan dapat goodwill kat situ. Okay, goodwill ni nanti, ya. Okay, so bila kita ada win-win marketing, kita akan gain goodwill selain daripada duit. Okay. Okay, yang ketiga, keeps marketing legal. Reduce the risks of cutting corners and turning a blind eye. Okay, so ni kita dah ada etika, kita ada garis panduan etika, kita ada nilai-nilai etika dalam company. Okay, so kita kena, so ini memastikan kita, apa juga yang kita lakukan adalah tertakluk ataupun adalah legal lah. Okay, maksudnya adalah tidak melanggar sebarang peraturan ataupun tidak melanggar sebarang undang-undang. Kita cakap kita ada nilai-nilai etika. Okay, company kita ada nilai-nilai etika. Okay, so kita tak kata lain, kita tak akan melanggar peraturan ataupun undang-undang. Okay, so tu apa kebaikan yang ketiga. Yang keempat adalah goodwill. Okay, goodwill ni adalah nama baik, adalah reputasi yang baik, yang orang bila sebut je nama kita, dia tahu, oh, this person is a good, nice person. Okay, kita sebut je nama Sam ni, oh, kita tahu, okay, this person sangat bertanggungjawab. Okay, ia melaksanakan tugas, katakanlah, okay, contoh kan. Okay, amin. Okay. Okay, so goodwill and strong reputation among clients and associates are the benefit which company cannot afford to overlook. Okay, so ni adalah nama baik lah. Okay, so bila nama baik, sebut je nama, orang pun suka kan. Okay, that's the thing. Okay, ataupun orang tak suka pun dia ada persepsi yang baik. Kan? Okay, so kita tahu, sebut je nama, orang dah tahu kita baik. Okay, so penting tu kan. Okay, so especially dalam pemasaran lah.
Not only will customer believe that the company cares for them, but will also associate the brand with pleasant feelings and experience and spread the word. Okay, so kita pun bila ada reputasi yang baik dan pengguna akan sentiasa percaya kat kita, okay, akan sentiasa rasa company jaga mereka, okay, so dia tak reluctant nak beli barang kita, kan? Okay, dan yang lebih bagus, dia pun cerita juga ke orang, dia ni baik, anak menantu pilihan, okay, contohlah, kan? Okay, so itu adalah goodwill, okay. Next, improve quality of recruits and increase retention. Okay, ini adalah berkaitan dengan kita punya pekerja. Okay, so yang mana hanya kalau kita baik, company kita bagus, yang nak kerja kat kita tu mungkin orang-orang yang nakkan kebaikan juga, kan? Okay, so macam contohlah, okay, awak baik, so orang-orang nak kawan dengan awak tu orang baik-baik belaka lah, kan? Okay, dia akan attract tu, orang kata apa? Apa tu? Power of attractions, kan? Okay, magnet kebaikannya. Okay, so tu adalah pentingnya kita laksanakan ataupun kita mempunyai prinsip-prinsip etika. Okay, so improve quality of recruits and increase retention. A good company attracts good employees, suppliers, investors and customer who will be happy to help the company to achieve goals. Okay, so bukan saja employee tapi juga customer. Okay, so tu power of attractions, ya, yang baik-baik lah. Okay, so kalau you baik, you akan attract yang baik juga. Okay, dan dia adalah diperlukan, etika juga diperlukan sebab ia adalah satu amalan pemasaran yang bagus. Okay, yang mana make new marketers feel like their time on the job will make a difference and so will be less likely to change job, as will suppliers and other people involved. Okay, awak pernah tak macam ni? Contohlah, awak kena buat sesuatu yang salah. Okay, contoh. Awak mungkin tak pernah, kan? Tapi awak kerja, then awak rasa awak buat, okay, company ni tak bagus lah. Okay, dalam hati awak, okay, awak buat juga. Tapi awak rasa subhat, kan? Okay, so awak rasa tak, something not somewhere, kan? Okay, so tak bagus, kan? Okay, so awak tak happy dalam company tu. Tapi kalau awak tahu company ni baik, jaga customer, jaga persekitaran, sentiasa cuba nak buat baik, sentiasa tambah peralatan untuk kurangkan asap, kan? Sentiasa cuci kampung, katakan, kan? Okay, contohlah, okay. So you feel, okay, at least lah, you kata you subhat dengan benda-benda baik, kan? Okay, so ini akan menyebabkan you setia kepada company, okay, ataupun company supplier pun setia kepada you, okay, dan juga customer pun macam tu juga. Why? Why? Because dia adalah satu amalan pemasaran yang baik, pemasaran yang beretika. Okay, so dia rasa kalau bukan dia buat, dia memang buat baik kalau dia bekerja, and then dia bersubhat kepada kebaikan. Okay, so dia bagi dia itu satu pahala lah, kan? So dia rasa okey lah kat situ. Okay, so tu pentingnya ada nilai-nilai etika dalam sesebuah firma atau yang dipegang oleh seseorang pemasar.